urizirwa Rayon Sport, urizirwa nabyo ukabikunda, ikindi ugashimisha abagukunda. Ibi ni ibya kera, ariko noneho biri kuba uyu munsi n'ishoberamahanga. Uyu ni umugani abanyarwanda baca iyo babona umuntu wari ufite ijambo rya nyuma ku kintu ari we ugihuhuye, ari we ukishe kuruta uko yagisanze. Uyu munsi wa none ikipe ya Rayon Sport igeze mu mazi abira, hahandi umwana arira nyina niyumve. Iyi kipe yo muri 68 ni ikipe yari ifite ibigwi, ifite igitinyiro. Bageze aho bayihimba akazina bita gitinyiro. Usibye no kuba ari igitinyiro, ni ikipe abafana bayo bagiye bagereranya n'ikirere, bakavuga ko na nyina wa Yesu yari umureyo. Abanyarwanda benshi, umubare nakuka, umubare mwinshi hirya no hino mu Rwanda no hanze bafana ikipe. Ni ikipe ifite amateka, nyamara kuva yabaho yagiye ishimisha abafana bayo. Ariko ibiri kuba muri iyi minsi ni bya bindi, hahandi ibintu bigeze iwandabaga, bya bindi byageze indunduro, turashize none izere cyo kubaho. Iyi kipe ya Rayon Sport nyuma y'umukino wabaye uyu munsi ikina na Al Hilal, nyuma y'uko imaje gukubitwa ibitego 4, abafana batangiye bayikomera, bayirimbira akarimbo bati twariyakiriye. Niba abantu bari bafite umwanzuro wa nyuma wo kugira icyo bakora muri Rayon Sport, aribo bayishe kakahava, ni gute twisaza aha? Turashize none. Bashimiye ko muri kutwumva. Mu myaka 30 ishize nibwo bwa mbere mu mateka muri Afurika ikipe itsinzwe ibitego 8 mu mikino 2. Hano mu Rwanda, usibye kuba wenda y'amakipe yo mu ntara badafite ubushobozi, ikipe y'amateka nka Rayon Sport izi ku ruhando mpuzamahanga yakinnye Champions League, igahangamura amakipe menshi akomeye y'ibihahanyure. Ni gute ishobora gutsindwa ibitego 8 mu mikino 2, kandi imikino yose igatsindwa iterekana nibura ko yagerageje? Uyu mutoza Bruno Ferry, nyuma y'uko bamuzanye bamwizeye ngo ni Imana ya byose, nyamara yasanze iyi kipe ifitwe n'umunyarwanda. Uyu munyarwanda yatsinze imikino, yakinnye imikino mu mikino 4 yakinnye, yatsinze 2, anganya 1, atsindwa 1. Abari batangira kumutera amabuye bati ni gute twatozwa n'umuntu wirabura, umuntu wo mu Rwanda, kandi ikipe yacu ari y'abanyamahanga. Ya magambo menshi y'abareyo bagiye batera amagambo bati turashaka umuntu wambaye uruhu rwera, turashaka umutoza ukomeye ufite izina rikomeye cyane kuruta umunyarwanda. Aho bimaze kugera bagiye muri Mukura bahasanga umutoza wawe ukoze ibigwi, afata ikipe yigeza ku mwanya wa 4, baba baramuzanye. Ariko iyi kipe utera amabuye ivuga yuko iyi ntago ari ikipe yo kugerageza, ni ikipe y'ibisubizo. Baranyarutse bazanye umutoza Bruno Ferry, ariko uyu we ahageze atangiye gukora amabara, dore ko kuva yahagera n'ubwa mbere mu Rwanda ikipe abafana bayo batangiye kwiyahura bazira kubabazwa n'ikipe. Uyu mutoza usibye kuba afite agahigo ko kuba abafana bariyahuye ari umutoza utoza ikipe, ni n'umutoza uciye agahigo mu Rwanda ko gutoza ikipe ikomeye y'ikigugu igatsindwa ibitego 8 mu mikino 2. Ikibabaje kuri ibyo, uyu mutoza uko Rayon Sport itsinzwe ahindura umuzamu. Mu yandi magambo, ashobora kuba atunga agatoki umuzamu akavuga ko yakoze iyo bwabaga, ariko umuzamu akaba Wagadi, akaba Amazi. Kwizera Olivier nyuma yo kuza ari umukinnyi wifitiye icyizere, dore ko ari umukinnyi Amavubi afitiye icyizere, ni umukinnyi ushobora kugira icyo akora mu Mavubi. Ariko uyu mutoza Bruno Ferry yamucishijemo ijisho, azana umuzamu wa 2. Uyu muzamu agezemo bamukubise ibitego 4 by'ingunga, nyamara ashobora no kuba afite n'ikibazo cy'uburwayi, kuko amashote yakuyemo yo niyo menshi kuruta ayo yatsinzwe. Ndabarahiye hatagize igikorwa muri Rayon Sport, ibibazo birimo bikomeje kuba ibibazo. Niba Rayon Sport igeze aho ibabaza abafana bayo bakajya kwiyahura, abandi bagapfana agahinda, kandi barayikundaga, iyi kipe izatabarwa nande? Nkaho ibyo bidahagije, bafasha abakinnyi bashyashya bose barabazana, babishyura amafaranga y'akayabo.
nyamara mu Rwanda aba bafite b'abanyarwanda abenshi bafite ibirarane ntibarahembwa. Uyu munsi wa none ikibabaje kurusha ibindi, barazana abakinnyi b'abanyamahanga ariko abenshi bakarishwa benshi n'abanyarwanda. Ni ibidasanzwe. Rayon Sports na Al Hilal wari umukino ukomeye cyane, abafana bari baje bitabiriye nubwo batari benshi, ariko bari baje gushyigikira ikipe yabo. Igiteye agahinda, iyi kipe abafana baje aho kugira ngo ibashimishe, yongeye ikora mu mbarutso ibarasa mu nkovu. Iri joro abagabo benshi ntibaraye n'abagore babo, abandi bananiwe kurya, abandi barara hanze kubera kubura uko bitwara, kwihangana byabananiye. Niba ikipe igeze ahangaha, hahandi umugabo atananirwa kurya ibiryo yahashye, hahandi umuntu ashobora kwiyaka ubuzima, iyi kipe izatabarwa nande? Ni gute twisanze aha hantu? Iyi kipe ya Rayon Sports yamye ari ikipe ikomeye, yamye ari ikipe ifite ibigwi, yamye ari ikipe ikomeye mu muhando mpuzamahanga, ariko uyu munsi ni ikipe igeze aho abantu bose batangiye kuyisengera. Rayon Sports kuva yashingwa muri 1968 nibwo yagira ibihe bibi kurusha byabanje. Iyi kipe niba itangiye gutsindwa ibitego 8 mu mikino 2, ishobora kuzajya mu cyiciro cya kabiri.